Pa to mnogo znači za nas. Prvi put posle srpske zajednice vidjeli smo da imamo i mi kao drugi zajednica, Turska i druge zajednica, više prava. Ovo je jedan timski rad parlamentarne grupe Šeslus i svi nevećinski zajednica, poslanice zajednica što su u parlamentu i verujem da ako nastavimo i nadalje na ovakvom načinom timskom radom kao za nevećinske zajednice, bit ćemo uspešni i na drugim zakonima. Mnogo znači za naš treći kanal u javnom VTK-u da imamo, ako se stvaraju mogućnosti da bude na turskom, bosanskom jeziku i tako dalje. O pojedinostima ćete se naknadno dogovoriti? Po 15% to obavezno prema zakonu, prema članu 8.2, oba dva kanala na albanskom i na srpskom jeziku moraju da imaju programa po 15% za manjinski zajednica, u stvari u jezicima manjinskih zajednica i prema članu 8.6 zakona, znači imamo šansu u RTK da imamo i treći kanal koji će da bude na jezicima zajednice, to na jezicima turskog i bosanskog jezika, koji će da bude 24 sata. Ali ako se krije uslovi. Mi čitamo vest da je sednica prekinuta. Zbog čega je prekinuta sednica? Sednica nije prekinuta zbog zakona RTK. Nastavlja se zbog foruma i normalna opozicija napustila salu i sutra nastavlja se u 10 sati. Dakle, ovo je pitanje završeno, ako sam vas ja dobro razumio. Ovo je za RTK završeno, sad čekamo da se to objavi u službenom listu, da potpišava predsjednica Kosova, znači to je više završeno, to se ne ide nazad, znači sutra će da nastavi sjednica, redovna sjednica u 10 sati sa drugim dnevnom redom, to što je u dnevnom redu. Kratko, kada očekujete implementaciju ovog zakona? Posle objavljenja službenog lista to će počinjeti da se implementuje. Znači, nadalje, drugi korak će da bude mi, nevećinske zajednice, trebamo da sedimo i da budemo u kontakt sa bordom RTK.